Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita telah bisa pula bertemu kembali pada rutin tadarus kita setiap hari Sabtu ini. Semoga Allah memberkatinya. Marilah kita luruskan niat kita ya. Segala yang kita lakukan ini adalah karena lillahi ta'ala. Semoga Allah memberkatinya. Juga kepada yang membaca ataupun yang mendengarkannya insya Allah. Untuk itu mungkin kita berikan waktu kepada Bapak Moderator ya Pak Herman untuk mengurutkan pembacaan ini yang akan membacanya insya Allah. Pak Herman, saya silakan Pak Herman. Terima kasih, Leben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara tadarus kita. Tadi alun baca Al-Fatihah, jadi kita mulai dengan baca Al-Fatihah dibacakan oleh Ibu Estidar, tambah langsung satu halaman juz 29 halaman 562. Jadi pertama ini Bu Estidar mulai dari Al-Fatihah bacanya. Ya. Boleh Pak cari juz 29 dulu ya Pak. Halaman 562. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi iya kan Pak? Iya. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak masuk radionya, nggak ada dijalankan. Saya dengar radionya kan. Turn on the radio. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Pemirsa selanjutnya Mandeh Ben, Erna Justi, Bondo Tati, dan Rasmi Minat. Kita baca sekarang halaman 563, juz 29 ayat ke-13. Oke, sedikit
perjanjian kita tidak ada pakai sadakallah ya, tidak Ya, ada enggak ada ta'awud, sadakallah. ta'awud ya. Kita Kalau saling Boleh. aja, tapi Betul. saling menyimak aja kita. Insya Ya. Allah. Oke. Nggak masuk kok di radio, nggak ada di radionya, nggak jalan. Astagfirullahaladzim. Sedikit lagi. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ألم أمنتم من في السماء Amintum Mandeh bukan alam. Amintum. Udah sih, oke. Am amintum man fis samaa'i an yursila alaikum hasiban fasta'lamuna kaifa nadir. Fasata'lam. Padahal ini hafal loh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض. Why? Ada tanda fil ard. Qul huwallazi dzara'akum. Astagfirullahaladzim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Karena Ya Pak Mik Zurniati alun tak buka le Zur teman nyimak. ya Jur batu nyimak Jur. Buka Wi. Ya Pak Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna Ta'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Ghaw, ini Erna bukan ghai ya, ghauram. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibina waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim
utulim ba'da dzalika zanim. Uni Erna, Uni Erna, utulim telafnya tasdid ya. Tadi belum ada Oh, penekanan. iya, iya. Utulim ba'da dzalika zanim. An kana dza malin wa banin. Wa idza tutla alaihi ayatuna Jawabannya. Uni Erna, Iza aja Mbak, kapan nggak pakai wa iza ya, iza aja. idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bunda Tati, buka mic. Mic-nya belum buka, mic-nya belum buka. Ya. Auzubillah. Sanatimuhu ala sanatimuhu ala al-khurt. Ya. Tadi sanasi bukan sanati. Sanasi muhu. Oke. Sanasimuhu ala al-khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashab. Kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yusrifu. Panjang Bunda. Iqa'ak samu. Oke. Iz aqsamu la yusrimunnaha musbihin wala yastasnun. فطاف عليها طائفة من Bunda, ta'ifum bukan ta'ifatum ya. Oke. Oke. Pak, mana ya? Ayat berapa? Fatofa alaiha ta'ifum. Alaihanya panjang Bunda. Fatofa alaiha ta'ifatum. Bunda nggak pakai ifatum ya, ta'ifum. Oh iya, astagfirullah. Fatofa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Fa'asbahat kassarim. Fa'asbahat kassorin. Iya. Fatanadaw musbihin. Anid du ala harsikum in kuntum sorimin. Fantalaku wahum yatakhafatun alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin وغدوا على هرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون Dipanjangkan dulu dotnya Bunda baru ditafsir. Ya. Oke, falam ra'auha qalu inna ladallun. Iya. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna
إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Rasmi Minar, Ras buka mic-nya. Halaman berapa? Halaman 566. Sebentar. Halaman Iya benar. ya, 566. Oke. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut iznada wa huwa makzum laula anta
tadarakahu ni'matun min rabbih an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubiza bil arai wa huwa mazmum wa ajtabahu rabbuhu Ini Muniras bukan fa aja. faja'in Muniras bukan fa aja, tabah faje ya. Faje tabahu rabbuhu. Ulang Muniras. faja'tabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun Wayaku bukan wawayaku, dua kali banget Uniras mengambil wawunya. Ya, ulang aja balik dari lama sami'ud. lamma sami'u dzikra wa yaqulu Ya, lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah kazzabat samudu wa adum bil qari'ah wa amma samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husumam fataral qauma fiha sar'a. Uniras ya, itu wakaf lama ya, nggak boleh berhenti total. Ulang lagi dari wasamaniyata ayyam. Wa apa? Ulang dari wasamaniyata ayyam. Nggak boleh berhenti di ayyam karena di wakaf lam itu nggak boleh berhenti di situ. Ya. Wa amma apa sakhara? Mengulangnya dari wasamaniyata ayyam aja. Wa samaniyata ayyamin husumam fataral qauma fiha sar'a. Ulang dari fatarol qauma. Sambung. Husumam fataral qauma
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Allahumma arhamna bil Quran. Remaja selanjutnya Asmarteti, Andoang, Sasni, dan Desmi Roza. Asmarteti. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابية إنا لما طغى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ليجعلها لكم Linaj, bukan liyaj. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Wata'iyaha udhunun. Ya, bukan a. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها Wata'iyaha udhunun wa'iyah. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول Nggak banyak. فأما من أوتي كتابه Ini susah nih. Banyak U-nya. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم
كنتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Anluang buka mic Anluang. Falaisa lahul yauma hahuna hamimu wala ta'amun illa min ghislinin la yakuluhu illal khati'un Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu laqawlu rasulin karimin wa ma huwa biqawli sa'ir wa ma huwa biqawli syairin qalilam ma tu'minun. Anduang, kalau airin nggak harus ditaruhan ya. Tapi kalau anduang mau taruhin boleh. Tapi danguang bacanya laisya airin didangungkan. Dari Mandung mengulang balik ke Bu. Boleh dari wama. Kalau anduang berhenti syair boleh. Soalnya wakafnya wakaf lebih bagus berhenti daripada dilewat ke. Wama huwa biqauli syair. Berhenti situ nggak apa-apa. Wa ma huwa biqauli syair. Ya. Qalilam ma tu'minuna wala biqauli kahin. Ya. Qalilam ma tadhakkarun. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya, sebenarnya wakaf lam kayak gitu kalau di ujung ayat nggak apa-apa, nggak dilewatin nanduang, kecuali kalau di tengah-tengah ayat gitu ya. Kalau udah di ujung ayat nggak apa-apa. Terus kalau mengulangnya, apakah nggak harus diulang dari belakangnya? Terus sering disambung aja tadi ya, misalnya. Iya, kalau Banyak itu tadi. langsung disambung aja, nggak perlu diulang gitu. Kecuali kalau di tengah-tengah ayat baru diulang dari belakang. Gitu. Oh iya ya. Tapi kalau di akhir nggak langsung aja ya, Bu? Nggak apa-apa, kita berhenti, nggak harus diulang itu. Oh ya. La akhadna minhu bil yamin. Tsumma laqata'na minhul watin.
fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Waqi', panjangkan wa-nya dong. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdar. Ya, fi yaumin itu hukumnya ikhfa hakiki didengungkan ya Bunda. Jadi yaumin jangan ditekankan nun ya. Kaang yaumin ka. Ya. Dari mandu mulai ke warruhu. Boleh. Boleh, boleh. Warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu hasni. Uruhu panjang. Ulang aja dari fi yaumin ulang. Fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasana. Fasbir sabran jamil. Jamila panjang 2 harkat mat iwat namanya Bunda. Oh ya. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida. Anu mulai dari innahumnya. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Ya, hu-nya jangan tertahan karena nggak ada panjang. Wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Ya. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Boleh diterusin kalau mau terusin boleh ya, kalau mau berhenti juga boleh. Kalau berhenti kalmuhl ada ujung ol-nya. Jangan dihilangkan ol-nya ya. Kalau mau diterusin juga boleh. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Muhl. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihni. Jangan pakai ini. Ada nya. Wa takunul jibalu kal'ihni. Nah, gitu. Wala yas'ala hamimum hamim. Wala yas'alu hamimum hamima. Iya. Wala yas'alu hamimum hamima. Ya, kalau hamimun itu izhar harus jelas ya, bun on doang ya. Wala yas'alu hamimun. Ya, hamimun hamima. Jadi tanwinnya harus jelas. Jangan ada samaran ke huruf yang di depannya. Wala andung lang. Wala
Alu hamimun hamima. Iya. Sadaqallahul azim. Terima Sasni, kasih Ibu. Ya, sama-sama dong. Sasni, Syaitanir kayak langsung aja baca ayat. Yubasyarunahum Yes. Sasni, jangan sya ya, sod ya. Yubassarunahum itu sod bukan shin ya. yubassarunahum yawaddul mujrimu law naftadi Iya. min azabi yaumin. Coba ulang balik Sasni. Iya tadi baca kayaknya apa tadi? Coba ulang balik. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin Ya. ani. Yaumi idzim ya, bukan yauma idzim ya. Salah betul. Heeh. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha laqwa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك
في جنات أولئك في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون. Kebalik, bukan ya'malun, ya'lamun. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ya, masyariqi, fi-nya nggak panjang, Bu Ade ya. Jadi jangan ditahan di fi. Coba ulang balik. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ya. Ala an nubaddila khairan minkum. Ulang, coba diterusin bisa nggak? Soalnya itu bukan. Ala an nubaddila khairan minkum wa ma nahnu bimasbuqin. Ya, nu-nya nggak boleh tertahan. Wa ma nahnu bimasbuqin. Ulang aja dari wa ma. Wa ma nahnu bimasbuqin. Fazarhum yakhudu wa Fazarhum yakhudu. Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adun. Yauma yakhrujuna minal ajdashi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Sira'an itu dengung. Ka'annahum ila nusubi itu juga dengung. Coba ulang dari sira'an. Sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Khasi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Dzalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا Panjang ya, dua rohnya. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ya, membedakan shin ya mata ya. Membacanya masih ke bawah sin ya, Bu Adik ya. Wastaghasyau itu ditebalkan, syanya ya harus agak keras gitu, tapaki namanya, bukan tebal hurufnya ya. Wastaghasyau, atanya lembut. Sia yang sama dengan kharijul huruf dzal, si di ujung gigi dan ujung lidah. Ditempelkan ujung gigi ke lidah, ujung lidah ya. Wastaghasyau, sia dilembutkan sanya. Coba ulang lihat. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني Sumanya jangan tertahan. Summa ini. Sumnya dengung, tapi ma-nya jangan ditahan. Nggak ada panjang di situ ya. Iya. Summa inni da'autukum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya Zurniati, Warniati, Mirda. Ya, Mbak. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin
طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Tapi kalau lam alif yang ada angka 5 harapnya boleh kita berhenti total ya, nggak harus diulang dari belakang. Wa qad adallu katsira wa la tazidi zalimina illa dhalala خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا. Ya, nafa nggak panjang juga deh. Nafa rum nggak panjang soalnya tadi tertahan di fa Uniwar. Coba ulang balik Niwar. Oh ya.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به bukan tadi kedengarannya yahdi ya ilas ianya dikasih harakat fathah mau niwar. Coba ulang balik niwar. Yahdi ya ila rusydi fa'amanna bih. Yahdi ila niwar. Yahdi ila kedengarannya pakai ya di niwar. Coba ulang balik niwar. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Iya. Walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, jaddunya tertahan lagi, tidak panjang di dunya. Coba ulang balik nih, War. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Iya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqaqa. Ya, to yang pertama tidak ada tertahan, tidak boleh tertahan, nggak ada panjang. Ya, to. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqaqa. Iya. Wa anna dhananna an الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Hanya nggak panjang. Nun tasdidnya dengungkan dikit, syaddahnya. Iya, sidah nun. Minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsallahu ahada. Ya, dengung-dengungnya yang kurang ya Niwar ya. Disamaratakan ya, paling sedikit dengung itu 2 harkat paling sedikit ya. Jadi dirata, jangan ada yang dengung, ada yang enggak, ada yang dengungnya sedikit aja gitu. Kalau bisa disamaratakan kayak nun sidah atau nun bertasdid itu dengung ya. Terusin dulu nih War. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasa فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Hu-nya nggak panjang. Washuhuba. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فوجدناها ملئت
برسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا. Qidada. Ya, ada pertama jangan ditahan, tidak ada panjangnya. Kunna طرائق قدادا وأنا ظننا أن لن نقدر وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرما وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Fu-nya tertahan, tidak ada panjang fu-nya. Coba ulang balik nih, War. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Ya. Suara uni itu lambat ya Zura, tidak biasa suara kue. Ya, nggak apa-apa nih. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum man ghadaqa linaftinahum fih wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adza. Panjangkan hi-nya. Hi-nya 2 harakat aja nih, kepanjangan. Coba yang Panjangannya. Wa man yu'rid an dzikri rabbih. Ini dot mati nggak boleh dipantulkan ya. Wa man yu'rid tebal tapi nggak boleh dipantulkan. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا Nggak panjang. Afuna. فسيعلمون من أضعف ناصرا Ini panjangkan juga, nggak tertahan nih, A-nya nggak boleh ditahan, nggak ada panjang. Saya lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Allahumma arhamna bil Quran. Majlis selanjutnya Azbi Neo Baco. Azbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Lah habis ya, seringnya udah dapat sekali sorang. Kini lanjut setengah halaman sorang. Mulai dari Ibu Yasnidar, Mandeh Ben, Erna, Rasmi Minar. Setengah halaman. Kak Ye buka mic udah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddar thumma nazara thumma abasa wa yasar. Basar, bukan yasar, basar Bu. Thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbara faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. Maaf, kalau ditanya nih ya, kalau nggak ada tanda bersambung di setiap akhir ayat itu, apakah kita itu mungkin lebih baik berhenti gitu ya? Iya Bu. Kalau nggak ada tanda, kecuali kalau ada lam, nggak apa-apa disambung atau jim boleh disambung. Tapi kalau nggak ada lebih baik berhenti daripada disambung. Right. Seharusnya berhenti gitu. Kalau nggak ada tanda. Ya. Alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru Berlari, kenapa sama-sama? lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا Setengah halaman Kak. Lanjut. Oke, maaf. Illahu itu pelajaran kita yang dari itu ya, dari recording, dari apa YouTube itu, hu itu dipanjangkan gitu kali ya, kalau saya nggak salah. Illahu. Iya, harus panjang. Karena damahnya itu cocok dengan wawnya gitu. Iya. Jadi berhenti tadi itu lahu, bukan Panjang, panjang dua harakat gitu. Illahu gitu, 2 harakat. Oke. Lanjut Mandai Ben. Kalla wal qamar wal laili idh adbara was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil busyar. Kalau nggak konsisten gimana ya? Kalau nggak konsisten kan kadang-kadang berhenti, kadang-kadang disambung. Boleh nggak ya? Boleh kalau wakaf lam disambung boleh, nggak apa-apa. Walaupun di Nggak ayat konsisten, ya nggak konsisten gitu kan kadang-kadang karena nafas apa. Sebaiknya konsisten kali ya, gitu. ya. Nadhiran lil bashari liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahibnah. Rahina. Iya, yang Rahina. ya. Saya mau nyambung deh. I don't know. Kita harus konsisten deh gitu sebaiknya gitu ya. Anyway, Iya. sorry. Astagfirullah. Illa ashabal yamini fi jannah. Asha panjang hanya Bunda. Ya betul. Hah? Apa? Asha hanya panjang tadi Bunda nggak dipanjangin. Ulang balik Oke. Bunda. Illa ashabal yamini fi jannah. Nah, tanya tolong ya, ada yang jannat itu diinin dikit. Fi jannat. Ya, ada hamasnya gitu maksudnya. Ya, ada banyak yang nggak begitu. Yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidina wa kunna nukadzibu. Nah, panjang Bunda. Apa? Waktu nanya panjang. Oh, saya nggak baca.
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Lanjut Erna. Erna, habis itu Rasminur, habis itu Bundo Tati. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum khumurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullum di'im minhum an yu'ta suhufan munasyaratan kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman sya'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sampai situ Pak ya, atau ditambah sampai ya sampai. Nah, Lah itu aja sudah. iya ya. Lanjut Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Biyaumil qiyamati wala nafsi lawamah ayasabu insanu Allah najma'a izama la qadiri ala sawiya banana bal yuridul insanu liyafjaru amama yas'ayyamul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamaru yaqulul insanu yawma izin ainal mafaru kalla la wazaru ila rabbika yawma izinil mustaqaru yunabba'ul insanu yawma izin ma qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azirah
La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna alaina bayana. Bunda Tati bisa buka kamera. Kalau enggak lanjut Asmar Teti. Asmar Teti lanjut. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi faqila man raqim wazan. Ini itu ada saktah ini ya, waqi man. Oh, kita tertahan sebentar ya tanpa melepaskan napas. Iya. Waqila man raqi wazan. Belum berhenti ini. Dicubukan yang betulnya. Ya, kayak gini ini ya. Waqila man raq. Jadi kita berhenti sebentar tanpa melepaskan napas gitu. Iya. Itu namanya saktah. Waqila man raqat. Boleh berhenti aja Pak. Berhenti aja ini di situ. Waqila man raq. Berarti di man itu berhenti sekitar 2 menit gitu. 2 detik gitu. Iya. Waqila man raqim wa zanna annahu firaq. Wal taffatis saqu bisaq. Ila rabbika yawma inil masaq. Yauma idzinil masaq. Tinggal ila rabbika yawma ila rabbika yawma izinil dan nun kecil. Iya. Ila rabbika yawma izinil masaq. Fala saddaqa wala salla. Walakin kazzaba wa tawalla. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Yuts tipiskan tanya. Coba lihat nih. Yutraka. Yuts. Jangan dipantulkan sama saja gitu. Jangan yuts raka sudah. Yuts raka sudah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Summa kana alaqatan faqalaqa fasawwa.
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Siapa Mae? Oh, udah muka ya. Desmi Roza. Buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani Dengung kali ya. hilun Itu dengung Bade ya. Tadi didengungkan. Hal ata 'alal insani hilun minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Maz, lembutkan zalanya dengan mazkuro. Ya, membaca hak kecil masih belum bisa ya, Bu Adik. Ya. Ata insani itu hak kecil, jangan hi ya. Hi. Ulang balik, Bu Adik. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Ya, coba ulang dari lam yakun syai'. Shinnya lebih keras ya. Yakun itu juga dengung. Ulang balik dari lam aja. Lam yakun shay'an mazkura. Ya, jangan kebaca sin ya. Jangan syai'. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Ya, nutuk pantulkan huruf qalaqalah ko. Inna khalaqnal Nanya panjang. Inna khalaqna. Inna khalaqnal insana min nutfatin Belum ada kepantul ko-nya. Jangan jangan mati total ya. Ada pantulannya min nuto. Nuto. Itu ko itu huruf qalaqalah jadi ada pantulannya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alna nabtalihi faja'alnahu sami'an. Hihinya nggak panjang ya. Nabatalihi faja'alnahu sami'an basyiran. Jangan basi itu short ya. Basiro. Faja'alnahu sami'an basyira. Ya, masih larinya ke shin ya. Dilatih-latih ya Bu Ade baca short. Basiro, subah. Itu ya short, huruf short ya. Jangan diganti ke shin. Ya, nanti dilatih-latih. Iya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
Ya, salasila itu ada huruf sifir ya, ada tanda sifir, nggak boleh dipanjangkan la-nya ya. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasila wa aulala. Jangan tertahan la ya, salasila. Yang la yang keduanya nggak boleh tertahan ya. Salasila yang ada bulat itu namanya tanda sifir, tidak boleh dipanjangkan di situ, Bu Ade. Iya, Bu. Salasila wa aulala wa sa'ira. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Lanjut Sasni Zurniati Warniati. Ainai yashrabu biha ibadullahi Kita buka tapi dengan terangan. Sasni, ini ulang lagi. Tapi suaranya kok enggak terangan. Terangan enggak suara Sasni Dur? Terangan Mbak. Terangan. Oh, Mungkin oke. Mbak ini mungkin yang bermasalah. Oke, terus lanjut. Terus Sasni. yufuna bin nadri wa yukhafu. Waya Sasni, bukan wayukha, wayakha. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم Kenapa Sasni? Kenapa wajuza dibaca wajaza? وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. Sudah seperti itu. Lanjut Zur. Ya, Mbak. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu
عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم. Uniwar nanya panjang wa idza syi'na, jangan cepat-cepat, panjangnya harus ini dipakai. Ulang tuh Mazur. Wa idza syi'na, tadi nanya nggak dipanjangkan, Maniwar coba ulang balik Niwar. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Hasbi, kalau bisa baca. Hasbi, Nilda. Bisa Hasbi? Kalau enggak, biar Mbak yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal mursalati urfan fal'asifati asfan wan nashirati nashra fal fariqani farqan bukan nih. Fal fariqati. Oh iya.
فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طسمت وإذا Tumisat. السماء Tumisat bukan tusimat. Kebalik. وإذا النجوم طسمت وإذا Ulang lagi. Bukan tusimat, tumisat. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم Matinya agak kurang. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Ibu Nur Tati bisa baca? Nggak bisa Pak Evan, ada Kak Iya batal. itu. Batal. Mas Silakan suami aja lanjutkan. silakan Iya. aja. Ya udah. Oke, Makasih. lanjut dua pojok terakhir Bu Esdar sama Wande Ben. Setengah halaman seorang. Halaman terakhir halaman 581. Ayat 20 Ya, ayat 20. surat Al-Mursalat. Surat 77. وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون Volumenya ditekan. يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Udah sampai situ. Oke. Nah, sampai situ. Wailun yawmaidzin lilmukazzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Wa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawmaidzin lilmukazzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lilmukazzibin. Oh, ini salah itu Maya. Harusnya yaumaidzinil itu. Wailun yaumaidzinil lilmukazzibin. Ada tadi juga ada salah saya tuh. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzinil wailun yawmaidzinil ma'idzinil mukazzibin. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Wailun yawmaidzinil lilmukazzibin. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah selesai kita terus 29 akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu tadarusnya dengan bacakan doa Fitmil. Mandeh Ben yang baca atau Ibu Esnida? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Kamu baca artinya. Silakan Ibu. Ibu Esnida baca. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Nahnu. Nahnu. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin. Lanjut, Ibu. Nah, ini ya, tunggu Hmm. ini. Itu kan waktu ini kita semua kan kan jadi ana itu kita nahnukan. Lupa. Ya. Oh ya. Oke, lanjut ditutup dulu acara manajemen, tutup acara dulu. Nanti baru ada diskusi kalau ada Kita yang baca artinya ya biar agak menyerap gitu. Oke. Maknanya, ya Allah, dengan Al-Quran, karuniakanlah kami kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai iman, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Amin. Ya Allah, ingatkan kami jika ada ayat yang kami lupa mengingatkannya. Ajarkan pada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakan pada kami kenikmatan membacanya. Subhanallah. Panjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujah, ya Rabbul Alamin. Masya Allah, artinya itu bagus, berat sekali ya. Amin ya Rabbul Alamin. Oh, Oke. oke. Next time itu kita baca semuanya sampai habis ini ya. Doa khatam Al-Quran. Oke. Ya, Masya Allah. Untuk hari ini Mandeben tutup dulu acara tadarusnya. Pak, ini lah, silakan aja lah Pak itu untuk Pak Herman. Oke. Doa Ste. Alhamdulillah. Setelah selesai acara tadarus itu siang pagi kok itu tweet dengan doa kepada Madis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.